Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmi la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puas amban kepenukbalku salam juga angkemu dehelu amban kapanak nakte ini maudhu atau akan surah sukat sinalas saywe ceselewin ini untuk baca birahu kapsaran kurin tuju Allah tiap kita masing-masing we ini nurungan kegeget kabaya para patipun itu nuntut ilmu ngajian iene Quran do kabtangan cenderungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manalus ne kita si surah ini doten ko itu iene surah At-Tin, surah At-Tin. Bin Allah Ta'ala dalam Quran ne mahamuliyah bismillahirrahmanirrahim wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Pain mereka ulama anten surah ini Makkiyah. Makkiyah. Ini anten Makkiyahin mana yang pineturun ia si bulak Makkah Al-Mukarramah. Niat ambace memang baik pada Madaniyah kok pinaturun si Madinah. Cuma gua mata pitin mian pinaturun si Makkah ini surah At-Tin ini. Pen Allah Ta'ala wat-tini waz-zaitun. Wow ini sini batul itu bikemon me magpapangadji wow kasam mana nin iene wow sapa mana ayat lay sapahanku pen Allah Ta'ala si buah kayutin atau kan si kayutin waz-zaitun du pe panapakur isab iene si kayu zaitun wa turi sinin duk sapahan ku peinne si alen iene punu turi sina kula paglabi hatin si Yaman wa hadzal baladil amin duk sapahan ku isab peinne si alen iene lahat masad nang ini lahat mabehetek ini mana nih Makkatul Mukarramah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bakas tempe ini papanjari kami manusia ini. Sabhab ne bantu duk sebentel-bentel ne pinapanjari. Thumma radadnahu ubus lerokan kami pe ini ye. Tungan balik domir le hak manusia. Aspada safilin 7 tedas api neraka jahannam. Illa alladhina amanu melainkan sine-sine yene mesie aa magpaparacaya wa amilus salihat ubus turulan de pamaracaya dele dukke kehinang ha falahum ajrun ghairu mamnun niya pein ne si manusia ien pahala tumbas gebek kebekka mana gebek kebekka selama-lama kakal. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Fama yukadzibuka duman kue itikan bang petek kasilahat miaan itikan ten si kalimat ini fama yukadzibu sedi kalimat ubus kaba'du kaba'du baik dem buat kalimat dadumain bangi pinakali dem buat kalimat tu kaba'du sakap play sedihan dine nasi ine pe inne si me manusia ni
Si ini siapa ini? Si ini sababan si muting kau. Puas amban yene pemimpin kami manusia le. Tengen elu kiamat. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Weduman ke pe inne Allahin tamanan tao nenge hukum amban kemon menge hukum data ulang penyaing. Mula-mula watin Allah Ta'ala hinggay napa sidang buat perkala banggay tanda pamahadje ni sidang buat perkala niya. Ina te tinin haturuni atu. Demikian zaitun haturuni atu makakan bukam. Pensin dua ulama maksud yene kok sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala si tinduk zaitun yene lahat penumbuanin. Antag kay kahanin si Syam, si Palestin, si Baitul Maqdis, si Pelayan Masjidil Aqsa. Ko'y maksud nin. Na bangpayaman nu si may lahat Syam, si may Syria, si may Jordan, si may Palestin. Zaitunin lai ko'y bangkyo mayaman bangpayaman nu mian yene silatat ya tasal ko bangkyo banisan din kamban bangkyo bang meri sikit silahat us megdegget bangsa ingge benesan goma dire masilani sai benesan zaitunin simelahat iyan pemian palabi bibilai. Nah ini maksud capahin kan si ini we sinapahan lan penumbuhan dari tanda pinagbarakat wa Allah Ta'ala yene lahatnya. Ini sabab peggelahat peturunan mekanabihan yene lahat paglahatan o mekanabihan dahil Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa turi sinin lebikian maksurin duisab sinapahanin yene puno ya pembicarahan Allah Ta'ala untuk Nabi Musa. Menjadi deka ayatin duklatun sampai Makkah pun sinapahan wa Allah pe tomoan zaitun duktin duk yene turisina peturunan Taurat si Nabi Musa duk yene Makkah al-Mukarramah pegatel lahat ini Baitul Maqdis duk punutur duk Makkah peturunan belitel isab ke importanti yene kitab amban dia ta'ala na Baitul Maqdis peturunan Nabi Isa. Ini pinaturun si Yehim. Injil pinaturun si Yehim. Ini mian gospel bang sehat bahasa Anggalis. Duman Bible. Bang pentel Injil inte gospel bang si bahasa Anggalis. Pagi bang Bible ini Bible pinakaat deh. Ubus sinapahan turis sinain ini pinaturun malaihim. Ini Taurat. Sinapahan wa Allah yene Makkahin ini pinuturun malaihin. Yene Quran. Quran pinuturun si junjungan ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambanien maksud nen konan sinin yene lahat telumiaan sinapahan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sumabua amban Ibn Abbas, amban Hasanul Basri, amban si Abdahab dukemon ni meke ulama tafsir tetile usia bang ini tad maksud yene si tinuk zaitun ini bisaranin penne tinukumul ladzi ta'kulun wa zaitunukum alladzi ta'sirun. Maksud nen duko asal yene tin kinakan bilu duk yene penne zaitun pinegga bilu pengeduan ni sila. Nabang payaman mo siya ilmu kue itu amban me scientist me doktor bang ini pa idatinin duk bang ini pa ida zaitunin saya coba bisa me YouTube ni aja nasahan jemana mal kepaidahan sampai yene pun sinapahan wa Allah si zaitunin tasabut wa Imam Qurtubi si tafsir ne dan buat sahabat tek kasih si Rasul sallallahu alaihi wasallam duk siwak ne yene kopinain si sawemian amban langgas zaitun amban langgas zaitun na pinudje Rasulullah pe inne magkulang maglabi
Tesulas subhat dalam hadis lain. Fa inna hadha siwaqi wa siwaqul anbiya alladhina min qabli. Iyan fa inna siwak Rasulullah. Ini yang zaitun langgas zaitun lain. Dukin yang fa inna siwak me kedebihan medumi hulong banak lain. Nah, alhamdulillah ini memikone anu tenlu. Ini subjek dari ilmiah. Keruenan sinin nia kitab disubahat oleh guru kami Elwi kau ni ada nama sampai ni pendek ko pengen ada kitab boleh mengkulang lebih maka dari kita napa sedih aman Allah Taala namugai gai tersebut dalam kitab boleh dari ini bahwa sampai ini ibadat maksud panapahin ibadat ini si panapahan tadi Allahim napa si elew Allahim napa si zaitun Allahim napa si tin Allahim napa si punu Allahim napa si Makkah bangsa itu ini sumpah Allah Ta'ala ini panapahan ini napa yaman bangsa ini bang pinakat Allah Ta'ala pikiran manusia agama itu manakal nama itu may nakal-akal miyaan tapi mak akal bang may akal lebe miyaan getan tu miyaan eka manangalim nabu kay Allah Ta'ala magbaya si sine-sine panapahan pero Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inni la'ana Allahu man halafa bighairillah. Pinagdanatan oleh Allah Ta'ala sini-sini napa sedih amban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naniya may saknahan si kita silahat sapahan ku si cahaya narka. Si alin cahaya ebot duman ke. Si alin si apu, si alin niya tantunin. Yene may kininanglay pandakte ni asal pinaglanatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuk gini tinima, pegi niya may hadis mag-aka bang alin din napa sedih amban Allah asal gitiin menjadi. Naero panapahan tentuju Allah si alin ne duk si kemon ni asmaul husna tasabuk dalam siang duk siang duk si sifat ne hatinen kemon sapat bang manunjuki si iye menjadi ien gania singgul sagana. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bakas penjari kami manusia ini siapa ne bantu. Nah minulia kita pinapanjari kita. Dan kamayang kusine bang sine sa namin kam bang caing ge haplelatin bang caing ge bentuk ten pinapinda kita mesin lain. Walakan karamna bani Adam. Bang petuli kawegin peroet nakau yu kamay. Bang pahali-hali kawewin suruh lubang kau yung si may waiting siya. Si tamanalis si may parkala. Masya Allah. Bang kinakan nasuhin duk meongin pinagmata, kau tahu ke magpilito. Tahu pe keu mian magtibaba. Duk lemek-lemek nito. Tanda pengimulya Allah Subhanahu wa Ta'ala hin. Si manusia ang bantimon pinapanjar. Thumma radadnahu sumawa dangan del manusia yang bisa saya dibentuk kepada jadi Allah Ta'ala ini. Masih rupanya teparan kami dalam abinar kajangan dalam terdas nih. Asal dalam mian yene jawaan related mana. Nah, pengen tafsirin illam yuti'illah bangga isam magtaat si Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ke manusia ini. Bangga magtaat si Allah tentunya tineparan ye megdelem api neraka jahannam wal iyad billah. Nah, pendem buah aman mereka ulamaan. Kok penye kantang sumanda ginhawa baran manusia ini delem neraka. Us may pagsanda ini. Kung may mabaktul si kita rin lahat banggay ilikkat delem. Na ini pengelekat illa alladhina amanu. Malaikat niya ni Mesya ang magpaparatsyari. Naubos, ginararahi penno ako mu'min ko. Banggay rin tinurulan mo siyang bahaya. Inate imanin. Tasdiqum bil qalb.
qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil jawarih. Yene pangalapalnu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, duk yene peisep nu megdelem pangateannu, ubus puas iri bebegan yene binisan oleh duk delem eten oleh duk kekehilang pa. Cuma buat tepet taman della duk taman yene pangatean du atantunen si iblis mukmin. Maka arah-arah kung magpain si iblis mukmin. Si iblis magpain. Khalaqtani min nar. Magparatsaya iya Allah Ta'ala mapanjariyain. Pabi'izzatika. Napa pa si Allah Ta'ala si kalangkewan ni? Nasa way ito bilang amban din itong pinakadana. Ini sama. Sa magkaturulan ni magbangga ini bicara nilai untuk ini kekinan. Nahangkan niya pengen kolamaan tas iman iblisi. Yen iman si iblis. Yen bicara duk yen miaan dalam ate cuma gua gate terumpung dalam masjid, gate terumpung penguase, gate puase, gate pente pe betat ne iman din si kekinan. Nabaik ka manusia sa ili. Nabisan ko ito gay ng bayang gaya kung sasaway ko. Naambat na po. Kitawahan tibi niya bang ini tumas niya. Nahangkan nga bakas pinagrekat wa Allah Ta'ala ayat ini. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Pene man amila salihan min dhakari wa untha. Umusin at ng ayatin. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sini meghinangha pamanlela na katawan din ubus mu'min duyet falanuhyiyannahu hayatan thayyibah kulungan kami pinikeluman canda. Mana din asal subi ini gi pinaglekat yene pamaratsayate duk yene kekehinante ha silebeyan junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ina tumbas may manusia iyan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Yeni pen may manusia tinumbasan mo Allah pahalagi megkebekkan. Surga dia megkebekkan cala malama dialim. Gay ke mati. Lay dilem surga. Ga niya lai problemado dilem surga gay megkebekkan. Ga daw pinakita tu si dunya. We pegge ko na warta subahatten pihun cambayang subuh penne rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang subuh hab dunia ini nukisi-isine. Nabang pengurung kau kue itu tura tak ulang dunya tetu wa tepet pengisihan pahala nu galak pet dunya hante. Nabiun ko pahala ko be dunya tu pahat je bibilai si kue tu dialen. Bang bakas pinag tinuhot asal nasadis lay kue be dunya tu. Gimag talib dunya yung pementaran pahala diki. Sa ilaw akhirat nagtalipin yung pementaran pahala. Tinapihon. Masa ke Quran. Bangko sinin magtuwi kue itu. Niyaw bangku makasandar ng nai. Ubus we mintalumpu Quranin. Ubus kyo kinasang kurakot. We miyan parinta Pilipinas yung pang-ambal ng doon. Mian yene sino ya menjadi question rola lui sumabua ni aketone namba ni cello akhirat yene pegbetaran pahala min dia mikirkan pama yukadzibuka ba'du biddin nasine pe inne parkala ui ke pinuting wer o Muhammad tengen pasalan elo kiamat ini maksudnya nanti ini pegeme kafir tu gebe kahagan we puas kita mati, pinito mas kita balik. Si itikad de, yan ay mulhid, niya may mulhid. Ini may mulhid ini, dia magparatsaya we niya Tuhan, we niya Allah, we niya pinapanjari. Na pa Imam Tintawi, niya amban may makastasyawe na nag-discuss. Arab do, sumaguha may makaadji si may buwala. Ina bisaranin magdiscuss siya bang niya ketuhan at tawakan ga
Bang niya ke yen may penjari data wala punya ini bang. Nape indang buhay wallahi gak niya. Nape ini palapahan nuli. Ini penne palapahan nuli bangga wallahi gak niya penne. Nape ini mang tintawi. Ini palapahan nuli. Eri sampung nen magdaan. Naman jadi ini may manusia inggi magkahagan. We puas kita mati. Pinakil balik. Dan buah amban dalil. Dan boleh nila amban puas amban niya dalil amban dalam Quran. Pinakil kita balik. Tulah tak bolak dunia ini benno way pag-anyaya. Benno way pag-anyaya. Na mayam sini keu tasabot way mang Tintawi, Syekh Tintawi si dan buah kitab ni. Mayam sini keu penne si dembuah penna da dembuah manadat me de pelikola bencana ro de helu kalamanin bencana ro de helu yen didahin to bencana ro de helu bencana busan mela ihat basuang blackout natungan penna pikiran gi menjadi bencana niat ta anyaya siganya ke pusan ne makabalis yene mian bakas ta anyaya. Nabi itu tak bulak dunia. Tanya ya sianu, peglesan pupu makemetei. Bangga dia mian elo kiamat. Tentu nenten penuh ekannya dalam dunia itu. Menjadi hangkan mia elo kiamat continue yene. Metura tak bulak dunia. Nah menjadi i amban dalil akli. Sak bang dalil yene teen mian amban dalam Quran. Ben Allah Taala dalam Quran yang Alhamdulillah Qul in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha' thumma nukhrijukum tifla wa nuqirru fil arhami ma nasha' ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum faminkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likayla ya'lamu min ba'di ilmin syai'a fatara al-ardha hamidah fa idza anzalna 'alayha al-ma'a tazzat wa rabat wa ambat min kulli zawjin bahij. Bang niya pe Allahin meg duwe we pinapanjari manusia itu asampan kemete ne ambat indanan ne pepenjari kami yang amban bulak. Fa inna khalaqnakum pepenjari kami kam amban bulak. Sine tagna pinapanjari amban bulakin Adam. Summa min nutfah puas ili penne me penubunen bahu pinapanjari aman buhay depeta. Ubus tehinang miaan ina tehinang nutfah manni. Ubus tehinang laha me kumpir. Ubus tehinang isi pinutus isin pinepihan me tolang. Ubus pinebet tadwe Allah dalam sekalan sai taman tektewan siang bulan ila ajalin musamma. Ubus pinegua si amban dalam beteng seire. Wa minkum man yutawaffa. Nia amban siye gak de lebean pinahadje. Diki-diki pe mate ini. Nia isa amban kaam nyebutan bahi, nyebutan mekelianen, nyebutan tekipan de balik alimne. Likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'a supaya gak niat alam-alam ne puas ya amban bekas ketawahin ini agen perkelaannya. Engineer pagtahu mekelianen bisa dalamnya kini tahu ngerti. Doktor pagtahan mengkalianin bisa dalamnya kini tesnya. Dekailah ya alam membadi ini saya. Tekite nupen Allah Taala hin bulakin toho bangpen ne peturun kami ulanin amban dia ta langit. Tekite isab numbu tainam lagi sinna pinayam. Ini maksud Allah Taala lewi binet tadwen ayat ini. Sai pen ne pekelum Allah Ta'ala wa kadzalika yuhyillahu al-mauta sai penne demikian sai penjara Allah Ta'ala manusia puas amban kamati lagi pehuni amban magtagna yeni piun meginang rumah kung pehunit behu magtagna kung hinang rumah us niya ni anak may alamban niya ni anak tahan dini persa na manusia asal-asalnya enggak niat bang tege sesuai Allah pinapanjari
Yene mian. Amban ga niya mana nin mas mura di mana bangkeniaan ni pinapanjari wa Allah Taala yene mian bali amban. Mana nin way putingnu yene eleu kiamatin buada pun asal-asal nungga ubus pinenia ubus pinangga asal-asal nungga ubus pinenia ubus pinangga ubus pinenia di balik para elum nekeu selama-lama para elum nekeu selama alaysa Allahu bi ahkamil hakimin we duman ke inne Allah Taala hin tamanan tao ni yene hukum amban kemon pengen hukum turat Allah ini we duman ke Allah Taala hin tamanan tao ni metan perkara si sukat pemetaran ini mana hikmahin hakim pain tesubahat sila buat kitab pain qaulul ladhi yanbaghi fi'lul ladhi yanbaghi fi waqtil ladhi yanbaghi yene pain ne bisano si importantihin duk yene pain ne hinang si importantihin duk yene pemetan no bisano kinang lay si waktu importante. Si dembuwa maana ne pene waqtu syai'i fi mawdi'ihi. Yene betar no parkalain si sukat pemetaran ni. Umpama niya miaan me glampa delen ne ku palanggana mita. Niya maglampa lain. Na ali man hakim. Ga betar ne parkalain si sukat pemetaran ni. Niya isa upama megdek dak delen kaldero. Peglebagan ni dinekdakan yung kaldero. Na makajari bisa. Cuma gua alay duman hakim. Gabetan ni perkalain sesukat pemetaran ni. Allah Ta'ala hin tura tak ulang dunia inginin. Ga niya amban manusia sampai binatang sampai kemon na pinapanjari we ni. Amban tamanan diki pinapanjari ng tamanan haji. Wega tebetan Allah Ta'ala hin sesukat pemetaran ni. Menjadi ini apa waktu teh? Tampus teh peso kita, hak ni ahad niaan. Dumi kita pergi mana balik si surat Duha. Peso no iene ayat Allah Taala, iene surat Asy-Syarh. Ini mana surat Asy-Syarh? Iene bang tinuhut-tuhut dumani pinain surat Asy-Syarh. Sumagsara kome kome kabut si sawa si diluan pinain iri mana surah ini. Dembuang ban mana syarah yene pegpeluha dia di pamatian atau akan pegpehenne yene dia di pamatian. Pain Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bain Allah Ta'ala surah ini dembuah amban pengen mulia Allah Ta'ala si junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagtamam te bi Rasulullah asal pineeddagan manama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinulut-sulut manama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bistahun kemon nabi dari Quran ginel lalu Allah Ta'ala kalimnya. Tinaat Allah Ta'ala kalimnya. Ya Musa, ya Ibrahim, kisin bemekana biha. Para masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Pinaano itinaat ya ubi-ubi. Ugus bang tasubahat alenen. Gay sinubahat do Allah Ta'ala alenen bang gay peturul dewe rasul. Muhammadur Rasulullah. Muhammad binne darakana. Mi'an Allah Ta'ala. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Duman binne Muhammad amma dan buah amban kam cuma buah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang berme ayat
Pamalangga Allah Ta'ala ini si junjungan ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narembuah amban surah, yene megsunu-sunu ini suratun syar, suratun duha, pemehemok Allah Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam nasrah laka sadrak. Gak keperuhaya kami si kau, O Muhammad, pangatianmu. Gak kepasanyang kami, O Muhammad, yene pangatianmu. Pinasan ng amban ini, amban igil, amban jingki, amban kemon ni. Dan buah amban yene gi makasan ng manusia bang jingki ye. Bang tege igil ye. To, duman he bang niya jingki, miyaan ubus. Game ke ini iye, jiningki nere, game hinggil jiningki nere, balik-balik. Mepedialin dengan jingki. Angkan penembua kalau syair wada' kaidal hasudi fa inna sabraka qatiluhu fannaru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kulu. Tinggalan penne yen jingki amenge jingkihin pege pagsabar no re penne ko kantang besino pemepetei no in. Pagsabar mo si ajingki ko kantang besino pemepetei no in. Painde pannaru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kulu. Tantu nenten painde indananun ebutin banggay yang suwa para sulayab ne es sinulayab nen pagkasinin. Siya na magsulayabin pagkasinin. Sa ili jingkihin. Jingki, ngajingki siya ni bugiban hinggil. Tabi balik ko, balik-balik, again may pinunungin iya. Angandaang, duk ataraang, kegan si derwa na mangandagin, pengelesahan mangandagin na taragi. Sige, nanansingin maksud nen, inaan yene, pinasan niyang Rasulullah yene amban me, kesigpitan pangatian, amban me jingki, amban me igil, amban kemon. Sumihan, umur 10 tahun pe. Duman kita syubahat, dia len kitab sirah, dia len hadis sahih bisa ini. Si waktu miaan lepuri si Halimatus Sa'diyah, tek karuangan malaikat, meglola siya yene pungtine ini amban susu, tek kabesuang malaikatin, hinep ba iye, ubus inupera sa ili daakan nen, ubus inet do yene laha mektikumpe liki-iki, ubus butinimanan, puas ili mole miaan hab lumadis Halimatus Sa'diyah miaan ani lemah manamalan tinali Halimatus Sa'diyah wane binabalik ni si ina ni benen kumenia laat balik baatang si iye bangli si kami ini inaan le oras yene lah bekti kumpele yene ke mon sasat caitan amban jingki amban kiwir amban igil duksen di billahi maksud alam nasrah laka sadrak gak keperuhaya kami o Muhammad yene dia rin pangatian wa wada'na anka wizrak duk ampun kami pe inne yene pardusehan dun tilewin nan cilin dake rasulin megduse duman ke dembua amban miaan dembua amban gay manjadi si rasul yene bang makapagmaksiat. Bang makapagmaksiat. Naman jadi maksud ayat ini ampun kami pardusehan nun bang bakas kami duse. Bang bakas kami duse. Pegeme nabihin gak siye megduse gese megduse bittifaqil ulama bittifaqil ulama gisenten manjari megduse pegge tege anu si amban tege katarangan si amban Allah Ta'ala gese manjari makalanggan ini maksiat Rasulullahin zaman ne pega nabi si waktu yang megipat-ipat kambing nanya tekeren yang memek organ memek organ tu duman dah jago itu asal zaman tag nape Rasulullah si sawenet bago ente pene gentian
pamalo ko si paglagilan-gilay. Na kegentian may sawe na miyaan. Napabalo umulwalong takot pa oras dili. Umulwalong takot pa oras dili. Napabalo. Pagsakay ningko, gape bang yabutan makapagtag na hearing sunatahin, pinagbeg ni bangsari si Gwen, malaikat niya tingin sampai tumuli be huneng ape salong-salongin gana ta alam-alam ni bisan ko aha. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si kedua tehinang wene sai endo isam, sai endo mapatagin pinagbeg niya sampai tumuli gani ta alam-alam ni huneng ape dangkat ni Nabi Rasulullah tehinang kudusehin duwe kayu miyaan puasilikan ko kita. Na ina maksud ayat nan sini empun kami na dusen nun. Maananen nan sini bangsi rasulin bakas megdusen. Bangsi rasulin bakas megdusen. Ina dalilnya. Duman kedembuak sangin nenggay. Ngebutan bigpit betis na sipalang bahayaman. Tinila wa Aisyah. Ya Rasulullah, wei kau nang bahayang gue nampun de, kau memperdusehan nun. Wa Allah Taala, bang bakas kau megduse. Pen Rasulullah afala akunu abdan syakura. Geke ku penne amban maipun Allah bersyukur tunjuki. Nara tema, tena pinay di Nabi Musa maka papate. Di Nabi Ibrahim meke putih. Duman ke Nabi Musa pagsakay na megsuntok amban cewek ne. Pagsabal ni saya lintuaran dan buain. Paglintuaran ni mati. Tapi Nabi Musa basag may asempu. Basagan ni. Basag manamalan Nabi Musa alaihi salam. Batu si Madian gete kole dinangkat weme pebembel si pasangal si behekupu gete kole biningkit ini pinaglibutan weme lain. Tekka Nabi Musa dendangan ke ilayapan Jawa Toko ini. Gak bisa tinggal. Iya mapasagnen. Na iya mapasagnen para naba iya hadja mati we ni sinabani. Pero ngalin tuwa danja. Na sa ingin na hatu bang ne. Palagi bebilay. Na iyan gad binilang dusi. Iwe mikyo na mante. Ina dusi magkamaliin. Ina dusi magkamaliin. Kau nimbak kyo manuk-manuk. Pagtimbak mo sa ilirok almalay. Ihep melebo inaa. Gata kita nu pekobel-kobel sebukut asam pegi ketempengan we dawen kai merduse kyo. Enggak ini anda mian diat natawakan ini diat nu si temete. Nabi Ibrahim demikian. Tauria inosalnen. Si waktu ia tinile we sinamrut. Pungtine ino pege bang peine andane zaman metule arai asa hinujala mian me ametuhin sa bang pong tiniin pinain pagdatan pagcakay tinire bang ine na siya pene pong tinaiku maalanin magkepagputi naga magkepagputing Ibrahim tawriya inosanin ine bisarahin na sini pagge pong tiniin rumasi siya rin aga magpagge muslim doan dane sa inge tawriyahin pen ku si Jerman hawa toyo re beginangin kemon bulamay den pebetuk de malainkan inin ine sababnya pinbiko minain bakas dilaw ko me murid lay silamitan zaman lai pe bang ine sabab ne pinan sabab polong sabab ne pege timbo ku ini gete pebetuk de mekinang lai hangkan pe ku ini no ben gete pebetuk den wey pege aku de timboing I tauria manjari mana nen timbo re manjari pebelik ku sa ku mana nen dengan timboku na sai inasal Nabi Ibrahim wal hasil ga re men buse na sobe te petengan te me kelebihan mula-mula me karasulan tala si amban yene me parkala me amban yene me paggasa amban yene me pagduse tuju Allah subhanahu wa ta'ala alladhi anqadha dhahrak iyene peinne mekebuhat si panalilu mekebuhat iyene mian me dhahrak inin amban bukut cuma gua mana nin sin kinaya buhat manamal pikirnu na inaani wa Allah taala kemon yene pangkalali yene mekebuhat kau maksud dari wa rafa'na laka dhikrak
Duk palangkeu kami peine yene seseputan nun. Palangkeu kami yene alen nun. Palangkeu kami yene darajat nun. Sehingga pemelengkeu Allah Ta'ala Rasulullah. Tamanan eka mag-alen atu dalam dunia kue itu gak niya maka atu amban ekahan Muhammad tu dalam dunia kue itu. Sinur bayi ini western bang ini alen tamanan eka mag-alenan itu datang ulak dunia gak niya peka amban alen Muhammad. Ini alen dalam 24 oras tataan gak niya sendiri amban alen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yene ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dalam dunia gak niya sekan palabi we kita laparan manusia. Payaman be balang 5 menit atau akan balang 3 menit miantek gelanan atau akan pematahaan muhim kadar 4 menit niya rin si Baro yun pag subjekan kutag nakapakpas maghrib 20 menit balangan nin nainan na 7-7 pagi 7 menit balangan nin manjari dalam yene 4 menit betad tinitamanan ano balangan atau 3 menit kahaba yene niyan uhus balangin sinembuwa perihi dunya tu waktu na bisideng kepak ubus balangin sideng kuat magbalang na bisideng kepak ubus balangin sideng magbalang na bisideng kepak sampai tesul wewemek sayantis ko itu dalam 24 oras kalimat ini asal gak niya wege kapal nabantalaban asyhadu an la ilaha illallah tumuhud ni Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam nasini amban alen tuhu data ulak dunya sa ilik pamarangkat Allah Ta'ala ini zikra ini alen si bisa ni tapi si Hollywood niya be star de star pemetoketan me alen de me kemon bayan sikat dalam dunia me action star me kemon binet tarus niya le enande kapan yene me kain alen ande na penno kemon ni dia waka si kapan sayu didikan wa ketoan be bang sineru malangkeu yene star me binet tar diata dinding alen Muhammad Ali gay baya Muhammad Ali binet terjata gay kupen na mabaya di kan alen Nabi kun. Nakimod ka alen ang sikat dinikdikan para masalah tak dinding alen sine Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikra gay kainin mararahi si zaman kue itu. Nyebut si zaman kue itu, nyebut elo kiamat, nyebut ilugu Allah Ta'ala dunia. Nyebut yene elum kita balik dinangkat masih Allah Ta'ala junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna ma'al usri yusra matan nenten paine inna ma'al usri yusra bangtek kane kesimpitan pedulus ne kasandanganin salah pinai bampuas kesimpitan tek rumah si kasandanganin salah keu bang keu yakin sa ili Allah Ta'ala gak magpain inna ba'dal usri yusra gak magpain pain benar enten bampuas ang ban kesimpitan kasandangan gak magpain sa ini inasanin maaf pedulus kasandanganin yudulin kesimpitan maananin kesimpitan pinetek kawai Allah si kau kasandangan mo yun nasa pagay kita gak tatali si kita pilihan dan negatif bisaraten masube binetaran sumpi dia waluhi ms bisaraten magsarang sukul kete si Allah binetaran pinek masube binetaran sumpingin binetaran luhi dia wani magsarang sukul kete si Allah binetaran sumping dia taruh i sube bisaraten bagi kita magbaliskan sube binetaran luhi dia wasumping sube bisaraten magsukul kita binetaran sumping dia taruh niya manusia saya kritikan dan sejabat ko bakit kahan bala ko mulit minugtetihu mopot-mopot latag gayahin sinuknamos pinayin magsawar duman sa hili sawari
Cuma ciri sahabat. Bangtai kita papatik kami. 2 ayat. Fa inna ma'al usri yusra. Dan buat lalu perluas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kegan serta sinai. Ini bisaranin lan yagliba usrun yusrain. Gepin netara. We kesigpitan dan buah. Ye kesigpitan we kayu. Ini dawe nang pada ayat ini. Bangnia petekka sikau kesigpitan indananun 2 iu mepedulus keruhayahannya. Imanan. We pegget tinunuan na ayatin pa inna ma'al usri yusra. Si kedua ayat le binetta duene nakira ma'al usri. Balik yene al ta'rif si kedua itu ha. Yene usri si palagraan le bamisil munahu. Ustek katu yusra nakira balik. Maknanya jadi kelimayahan si dembuak le sedih ni sab kalimahan si kedua itu. Dembuak kesigpitan 2 kesenjangan mepedulusin. Atungan bekite sa itu pine langga wa Allah subhanahu wa ta'ala tertabrak ini. Kesigpitan ini ne dake opine cumian bekite itu sanjang. Bang pinihan namban kau kesigpitan narake masing-masing. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang pinihan bang pegtulakan pun kawa-kawa bulan Sapar. Tinula kue nu balain piu pe di laut dah geu tetula kue pen Rasul sallallahu alaihi wasallam la yazalul bala'u bil 'abdil mu'mini hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'atun. Sigi-sigi balain yulu si bangsa mukmin sampai mati ia pasampang tuju Allah bagi sabaran ne ga ni atelep dia parpusihan ne pen parpusihan ne iene kesimpitan ne tek kasih ale. Dan insyaallah setia kita bersama. Fa idza faradta fansab. Nabang ni kepen ne ubus. Miahan amban perkala dunya fansab ai fajtahid. Metuyu ni kewisab pasalan elu akhirat. Cuma ini peturun ayat ini. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam la salata bi hadrati ta'amin. Gapen ini asam bahayang bangun nelu kinakanin tebetan. Bangun nelu kinakanin tebetan. Duman ke seili pen mesin 2 ke ulamaan bang tebetan ni kinakanin bisan pe magbalang seili bisan pe kamat na dina iluwak nereu si kite yene kinakan li mungkin ni kite tambah mana nan sini fa idza faradta bang ke ubus amban yene kinakan pansab mungkin ke isap begtuyu yene mian nam bahaya yene suku waktu suka cinam bahaya boleh. Na pendek sindu ka ulamaan bang ubus de ka amban perkala dunya na harapun isap Tuhan tuju mengibadat ke isap tuju ye duman ne dunya ni haja na ruman isap akhirat naja ko me itikan cindu si itikan cindu isap gebe hap masuk rahim dunya ni haja na tentu nanti asal gak dapat ini me malambuhi na itikan cindu isap akhirat ni haja gebe bisa mian magdaramahu para mian keluman demikian salah bisa bili magtas biru me dua ibu-ibuhan basa pegge na buksa baban dan bisa payaman be bisa neri sumumpat hatat important ini mana-mana Maryam si waktu ia beteng wa Isa gani amma ni duman ke pacakai mian ngana kira untuk ini bisyara Allah Ta'ala wa huzzi ilaiki dinak jinojok atau dinak gendok pange ubus dinak ilondong yene hulma mian ini penganakan dari dia hulma penganakan dari bang tege eswe Allah pinapanjari Isa dalam beteng negania sama ni kita tege eswe Allah pinalayan buat hulma le megtu meg dalam behne gitu guys teges nih sawai pedina at milondong Maryam besene dalam bagaimana menganak dalam kesimpitan isyarat
Atau akan pemeno tunjuk kita kemon. WG petek kasih kau butuhin. Bangero kira lebean nenek kemon tik kayu. Lebean neglis, lebean kemon. Ini kita nusa bapak. Nasa ini, pada dapat kita menjadi akan dunia akhirat. Ini oleh kitab pasalannya ini dunia untuk akhirat. Tesubat cuma kita kan. Nasambat dalupan bang isap ni ada mau bayar si dunia. Namat maglah para taakuran. Pain wa ila rabbika farghab duk tuju Tuhan mu ke ini miaan petuju akan malasa puas iri amban ini perkara dunia ni nagtuyo ke ibadat ubus tuju Tuhan mu ke ini miaan malasa tuju Tuhan mu ke petuju menjadi kenebusan ini tafsiran dua surah mian CTGSGST bang upama niya alai salah na metohim tanda kekulang panghatir amban syaitan bang niya tumuon Nairobi maksud na mapakalehi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.